hapa, unaenda kukimbilia kushine wasete mutapata kushine. Mungu yuko na kuchunga pale, ulimwachia rudia utubu. Amen. Rudia utubu. Wala usigushe karatasi. Mie naona tu vitu vinapita. Au utapataka sentezo. Sio tu moyo. Kitu kinafanya batu basipate Roho Mtakatifu ni kurusha karatasi. Mie naona hii kwa nguvu. Mungu tu ataelewa. Aelewa kitu yale leo sauti yake. Yale leo sauti yake. Ndio maana tembea kubatizwa. Kuko shughuli, kuko kitu ambacho ufanya ni kutubu. Geuka muro. Moyo wako unageuka. Unaamua kwanza muro na acha dunia. Kisha unatubu. Na kutubu ni kutengeneza maisha. Na pale palikuwa kubadilika kwa kweli. Ilikuwa ni mfano wa nani wa Zakayo. Zakayo wakati alibadilika ndani, ombe wokovu unafika kwako. Zakayo alibeba vitu vyote aliiba akarudisha. Amen. Wewe uliosha karatasi. Ni kweli unasikia kamoto kanaruka nenya muro. Juu neema ungali nasikia ukiomba nasikia sauti kamoto muro. Unaomba nasikia sauti kamoto muro. Keko na kudanganya. Toka uamini. Ulishapata Saint Esprit. Samson. Bafilisti beko kumulamo wako Samson. Yesha nuna tupale basha kata yeli. Bafilisti beko kumulango. Anakia kunamuka. Nguvu yote ilishakuisha. Na nguvu ya kwenda kukanisa inaisha. Kuko siku Bafilisti batakukamata na nguvu ya kukanisa inaisha. Ulifanya michezo sana. Ulicheza sana na dunia. Ukafanya mapatano na dunia. Kidogo kwa dunia. Kidogo kwa Mungu. Kidogo kwa dunia. Ukiwa na wapagano unaishi kama mpagano. Ukiwa na Bakristo unakuwa Mkristo.